Tungod waray wantas nga uuran durot ni bagyong paing ginbaha ang pira nga lugar ha Samar. Labot lahan na eksperyensyahan nga mga pagbaha pira liwat nga landslide ang natabo tungod makusog nga uran. Didto ha barangay Kalapog ngan Bunoanan na syudad han Katbalugan nagkaada pagparikintuna o landslide pasado alas 8 gabi han Biyernes samtang naglalasorbo hi bagyo paing. Sanglit dayon nagresponde ang mga otoridad. Samtang ha para na Samar nagpanpan ang mga bato hini nga dapit han barangay Lawaan. Temporaryo nga waray makaagi ang mga sarakyan han mao nga dapit. Diri liwat pasabol ang Borongan Taf nga kalsada tungod han pira nga landslide rason nga temporaryo ini nga ginsadhan han DPWH. Nagpatuman liwatin suspension han biyahe ang mga Seaport and Philippine Coast Guard tungod han hulgahan panahon. Didto ha alin Northern Samar por lo menos 1,324 ang stranded nga mga pasaheros. Dito naman Haliluan Port Southern Leyte ginkansela liwat ang pira nga biyahe tikadto Surigao durot han maraot nga panahon. Samtang usa pa nga LPA ang ginbabantayan han Pag-asa diin ginlalauman masulod ha area of responsibility yan nga adlaw han Lunes. Para han balitang waray gindadapigan balansingan ugo pakamatuuran Maria Arlene Gabon, Eastern Visayas Journal, Katbalugan City.